Umama ngikhuza ngabangani bengicabangani Perizela ispan push up press up pan Umama ngikhuza ngabangani bengicabangani Perizela ispan push up press up pan Hey, Anna. Hey, abantwana I'm the right man, right way. Hey, cuba imalo khona nonamali yacuba. Wabo utheni osewayekela ngani? Sithini esingaphi lapho thini? Hayi bo. Ubona nawe siyobhala. Yo abantwana besikolo ngephepha lantoni ngokwethu. Yo lo way leyo wenze njani? Sinhloni. Yo 5 out of 100. Zezwe zasiyeke isikolo ngentwana yami zathi wenza right yabo. Hayi manje. Hayi mina uyayixengela mina sebayifuna yabo. Event yami yesithole ngekhaya. Amalu yo wala. Okay, do me a favor. But hip hop you feel. Banamang. Yeah. Banomon. Yeah. Vulana mesh. Yeah. We never die. We multiply, motherfucker. Umama ngikhuza ngabangani bengicabangani Perizela ispan push up press up pan Umama ngikhuza ngabangani Ndoda uGrand. Ndoda yami utheni wasebadala. Ngingxaki zami ngapha ngokucela. Kanti kwenzeka ntoni? Fundini, ngifunda maths fundini. Yo, 5 out of 100. ntona lundixela yona. Fundini yakwalahlwa ngumntana fundini. Yo. Fundini. Hey bra. Yo, fundini. Yo. Kanti into engxaki yakho fethu. Mina ndazi fundini. Yima iKaizer Chiefs yenze njani izolo? Mthi iKaizer Chiefs futhi. Mthi ulifunani fundini? Istars mke nantoni izolo? Mthi iKaizer Chiefs fundini. Hey hayi kambe. Sexo grand ngala. Shap kanjani phone? Yo hayi samnami futhi man. Hey hayi bo. Indoda ibheka ngapi na? Nje laqaza nje isijimbe kusekhamba bona bodito Uluthi yo mfethu lo flop yomntana leyo mfethu. Hayibo sewenzeni yo mfethu uluthi mfethu hayi uluthi masho basikhiphayo. Mfethu uyaflopa la mfethu lo. Phofu ke mfethu waflopa esaqala udibana amacheria. Kulahlwa ngilamntana. Yo wenze ntoni ho? Yo mfethu hayi man wena inguwe mfethu inguwe kwayibona mfethu umuntu mfethu xa approach chair mfethu yabo. Uthethe ngewenza sekitchen. Yo hayi flop wale. Yo mfethu umjito wathi fika first time mfethu ubuza kamntana mfethu yabo. Uba hayibo. Ithiyane kwetumato zenza ntoni embizini? Sintoni zomfethu? Hayi. Waseyabo antiyazi nawo lo mletshenge tomavele zenzidisa mfethu. Ngoku wabuza lo wena. Ogqiba lamntana noba wayemthandile mfethu wamfaka. So mfethu ndiyazi uba ngeflashiwe ngoku kwathintile ndiyazi mfethu mina. Yo. Into ezawuthinta lo mjito. zamsubela. Hayi sengimangasazi kuba majita mfethu yesinathi. Hayi. Majita nakhumbula mos phone number ecuthiwe kula game pheleyo La eqedwe mama ngqayelenye namhlanje kuseni mfethu ngithunywe shoba manothenga isonga lawe yabo ya gqike ezinye ikaka ezi2 zandiquthela kwala phone yena andazi engibuza phofu ndaba because ubuso bunye ubuya yazaza ndiqandigcwelanga bahlala yabo yo jongi yo yeyiphi phone bethengelo OLED lakho iPhone yo iPhone yo yathathwa nje sobre no ile ivela bekaluthi lephisa seligcwele ngayo la yini yo Great. shaba njani Yo hayi sabnathi mfethu man. Hey hayibo sithini apha? Madoda ethenga ntoni? ya bona umchitsa ngeyipill chart kalutho nebisto Yo la flop yakhe. ewe Yo hayi mjito hayibo yakhe lo. uyivile nawe Ngoba lo mjito yo Yo hayi mjito yazo kwenzeka ntoni? yeqhubeka ntoni Yo yedwa. Nawo lo mjito nawo. sengachitha Luthi. Bros. Ubusithi ke ibistu itheni? Sabnathi.
Hayi,